ima mjesta. Jedno što nije dobro što sam meni to vizualno. Nego ja kad radite sad ovu kontrolu, odmah spratite sve. Vidite radite. Znači on nema granice dok možda doći. Znači, ako ste ušli ovdje, a niste napravili ovdje kontakt, svaka vaša poluga će da se gubi, pogledajte. Ima sekunda, čim se pomeri, više nema pomeri. Kad vi opet napravite uz opet pomeri, opet nema pomeri. Ajde sad samo par minuta, obratite pažnju na ovaj detalj. Uhvatili smo ovo. Izblokirali smo. Samo razmišljaj da li si ušao u kontakt. Znači, da li si sa svojim rukom napravio kontakt sa njegovim špazom.